Uba Powell Soklat ubreu u executive member bakmi igatnat development kaki HADC. Ula pensyah lor kejing keno bagi executive committee kampala ban pelat scheme wala kalaya chisnem hakabor. Ula kenta jigini kejing keno da kabetu bakatnat kalaya ceprang ban penbiang iki kampun roy lengba ke finance commission kabakatsan jong kasnem arhajar arpuwei hado arhajar arpuhunreu. Habakran gila pathai kubor hak arploy trik urampang arhajar arpuhunreu uba Powell Soklat ulietho bagi executive committee kelapan ni kejing terwa nambar ki MDC ban pha ki kampun roy hapo ki constituency jongki. Kini ki scheme kidan arbenta hak tight scheme kabaganto bik umbam umdi ka jingkut jing suba tani ka sanitation jing shnai ki pankana bat ka jing thiet ya ki kalikit nyot. Kat bahag untight scheme ka kanto bik jing shnai ki footpath kemaran football bak jing pen bahai ki school. Hadu menta katnat ka lapdiang arhajar sauspa san punyo tuli ki scheme na ki constituency beper. Kiba kentop ya syahajar sauspa arp santali hapo ka tight scheme kiba syongdor lai pusau klur tam bat syahajar arpu artli hapo ka untight scheme kiba syongdor arpu ar klur tam. Uniu executive member ulapan pau bagi jing penrungi kini ki scheme haga igram swaraj portal jong katnat panchayati raj leshempor bha namar ki kendon kiba perking. Ban penbet ya ke executive committee kalalet hadu Delhi bini kendo ya ki menteri sarkar pedang ban pensawi kijing ya ikmami na kijing le online. Hadian kijing penbiang ya ki audit online katenat kalplat no ya ki installment kabaar kabakat ar klur tam na kebentak kesenam arhajar arpuwei arhajar arpuar. Ke executive committee kam syamla syong that bagi laong bagi treshi tom man penbiang ya kendon baro kenang bagi syong kitau kenyo ikijing don kam jengki. Halor kijing uat bagidan ki kontraktor ki baklam pat yo iki bil. Uniu executive member ula pensyai bagi bil ki hak benyak leng bakat lai teli ki miet ban bishar benyak bersyempor kum bakat sansni. Hapo ke executive committee amdan ka jingle shiliang khamat ikan no ke constituency ula ban rap syu. Hadu benta sa arp sau teli ki kam ki badan kumba shiklor tam kaban siu no shen. Ulang belada ke sarkar pedang kamla pan pedang gi dijing terwa hapo ke por ke babiang ke executive committee kan hapan apno saya ke finance commission ke bakat nrio bagi jingkremen ke long babaro kimya drenti no hapo ke finance commission ke bakat san. Ministry of Finance la tunjuk ya ka Panchayati Raj Ministry bahkan pelak no ya ka second installment. Kini ka second installment jong arhuwei arhu asa bama. Nilayo hau arhuwei arhu ar nakalang 15 Finance Commission. Ngap kala earmark nani kalamang arf sauklur life holak tingka nam tau arfuai arfuar te haka hausan ajar sau kala pelaj khanat klur kamumot kasiteng ni kani arf sau kala pelaj haka haus nam arajar arf sau kala yo petrikam ye kiski mau kembang accumulative scheme betul te ka basakut kadai setangka second installment jong kani ka antai mak kabadai ka bangila bateri football bagaimana football. Hari ke jeng dek jungi sedalia di mengelia kendu ya ke minister kalau batai yangi ya ki guidelines sebagai ni buat bagi hari bagi wana Delhi ni ya buat ya baru akan guideline kini nak tadi jungi kira sistem yang benda ya kata audit online ke bapak Julia menu what ke office jung AG ke sistem benda ya kini ke audit online nomor tadi ke berak semua ya wana upload ya baru ke receipt cash book ke balale ke berak nabil ono ye footpath pesan ko hajar optional lah jong bil Isna ya ki pungkom runga masna lagi juga bil. Baru ya gitu ki brochure ki receipt yang man scan ha upload apa ko online jungi kenang bak office iji kan le ko de. Arbana ka simpor ka office iji ban le ka online tunla. Maka de sistem ko betul mat. Ngila le kunu ngila pebet ko office iji ngila phone yang support Delhi pangila le offline audit no ya kini. Ale offline ku officer juga iji ulah ban le audit ni ko masiteo ban ngila ban pendap ya kata ngila yo ya ko audit report ban ulah IDE ka audit certificate hadi ngila upload dia kena audit certificate jokan dia ka khatar klur mo bagi yo first installment te menta ka syukwa punya tu IP ba nak kalian joka ministry kalau apply ya kena ka second installment kepada khatar klur khasanak ka kabumut nak kalian ka jongi ngila yo ban sino ya kibil ibaram ke bala pentrekam dan kini sistem kibil dev dan kalian jonga kamu ia mencari cakap development dengan penpau ke sungguh ya ka Sarkar India kan tambah ke Ministry Minister of Finance ke bala snap ke jing
like work ke jongi ya ki officer be prepare bulan kete ko central ministry wa kam tap ya ki nong tray ke jongi ani tu pi banne wan skan ya iwe pe iwe reset mo inde tang iwe reset ru iwe project habasna kat no ke jongi ka control kat no ni thiet de bilat kumta ki don daru sau santli ki kete ki book ke bagisna nya baskan upload di ki ha ka online kasih po de ki phau ta de ki busi bun banai bagi nong tray jongi habas chongmit adu sibaji abaji limit tang man penbiang bande yang de kapor bangi labu na kata kasogal peneng tinggal akibre di kinong tray jongi ya ki chief engineer di engineer jongi ki better system bak ke basukman kali kata hi bala pelak ya kali kasihkan installment kali ki sistem bagi syong ka isi na kali yang jongi ngem sim la syong thai ila tray system bat ngila penbiang ya borok ki scheme ki ba deban lech ki pai ba mo de segi pai ba ngengok kala ada panai mesin job MDC bagi penai fab penai March penai April kita di bulan rai kita mendam sebab ai footpath yang ni sebab rapan penai ke sekolah tu ngila le kita bagi kita ngomong kimia kita ada arajar tam scheme bat kini lada ka menjur ka sarkar pedeng kini ki si kita yo keperluan yang sa ai no eko pada ka ba apa ka bede bat ka juku kini ki pri mo dan kisnong ki ba pentrai ka pai khana dan ru ka pentrai de ki lokat kontraktor mo ki ba su ya trai mon mana sa thau ila dan kejuku ba balih hadu mental ada project trai simra du nak banyak update kadai ke jisya kata ten rai suka banyak tu ya baru kita ki ba pentrai kini ki scheme ki beradab yo kini ki MDC ki berem bangi hak banyak adu kembang hak lain ka South Likini mo kan ka file ke bagi submit di bil joki hak banyak lembar joki engineer hak banyak lembar joki account hak banyak lembar joki ki em in charge of development hak banyak lembar joki em jaga finance maka simpor adu kembang khasan kan terus ni antara kita baru part ke joki bagi siap mar bangila si pisa online ke barang pimene ono umtai akan dia ke school ka beri ban penkai kan ke school la ai kerteng ha ke school bak ke school pak khaban dia ubriu uban pek uban shna ya kan ke kamera ke school de kila ai kerteng ni kishang ni ke school kala ai kerteng uno ka ai kerteng ha ka work order ke ai kerteng piece of la asu ai nuk sai kata mo kan ba andra submit ikini ki bill pat bangga nyaban pan ya ka account mo ya ka passbook ke jumpi ha ka account pak thok kerteng power software kemudian kemelak banang tentang penuh kalau ada ni IP software akak kau ni aku kemudian haban penkelai kita ru haban ong ye kita gua submit kibil bagi sna no patkum ke kerteng jong ke passbook nama ngithap online kemudian haban percaya kita berkhoi haban pandito ni MDC bagian Indonesia onu pi software por pol di ujung ki support bakum kita bakong san dia kalong bangi la si online nginem la ban afford bahkan bakalah mo maka ike bagi siu ka reflect banyak ka online juga dari ikon seraj kenapa ka sokal plan ka ministry ka yugi ini ta iding islam dan ne kam don kono ka jing tu jugi ba bangin pas bit tangi bill jugi bri ka bagi tu mo ka ike bawan syanga ko mu yami charge development la kalong jongno ngam ji pe silang yang noru nangi one bit ka tung ka jing one ka jing pendap jugi officer jugi bangin ai ya ka approval nak lenyo kan ai ka approval bangin pas sanction UM jeung finance pakai salih secretary pakai salih check account maka siu juga kita tinggal panon ki bukum kita ke Islam mo maka 16 finance commission kan lah ka juga dorri ada ngi la fail haka de ka di trade up jungi haka 15 komod 16 finance commission ru ngi kan du ke jingi ngala ong yuf sa jingi ngele bnia ngine jana ya kan 15 finance commission kanang ba dapat trade up haka 16 finance commission pat alang beri numpa ta ngi lasuk naya ke online lu ngi lasuk kambal kinong trade jungi lasuk kajing trade kan deploy kajing civil kan deploy karena terkadang ngila le janai bahai kini nama lawan ke 16 finance commission ngin suk mengikat te akan ke 16 finance commission kalau mang no pasan samo aku dia menjauh kan kod adu laipo way laipo har untai kan kod scheme but kai ke ba ina yo jing tip ladan ke public domain mo ladan ke public domain bahkan dekat 16 Finance Commission ngilak banyo kumba adu ndrus pak tam klur bisa ndrus pak tam klur bisa kini ngak ong teng ya ke HDC mo HDC ngilak banyo adu kan irma adu kumba ndrus pak tam klur bisa bat ya kan dekat ndrus pak tam klur pat kan penmang mana kasansan kamu rapo sansnem senang adu nu arpinyo kan kod adu arpo laipo way ngaman pendut ya kan bisa cikan hadu terus pak keluar pergi ke bisa ada ngile kembali akan 15 finance commission yang tidak benar online yang tidak benar janai kita baru kamu ngiduk kamu ngiduk mata kan ngiduk mata ngi kasih balik aku hadu arsan pendil
Ni mitang inang submit yakis proposal jong RUR mengidu license of stamp asan license dan kadang ngin le phai kani ban nganget yu number baki officer jungi ki engineer kila le pha hakar bakat du jong kani ka 15 finance commission kemang nak himtan daga jing plak bisa jang sa pedeng inge ila ban mo kan ngga jingirap nak ta kham ta me kani ki ski baro kini nam ta jing pai mo nak kalau ki shnong nak kalau ki school dan ki ba mang arlak dan ki bangi mang lailak nanti scenario ki ciking ya kejap nga katan ko ski bang labu banyak kejap dia ko nah sidang juga wak kasi ke ciking gitu terpos ki ko arsan lang kum kita hidu ai mong i so snei dan ki school ru ke bangi perha kamera dan ki shnong ki sports club ki ba penhai ke men ko ba kata ter kini ki ski bide hidu ki ba but ka inga makwa manong kan ke por nak kata gitu baru ki shnong na ki school ki bangi la pentrika mi ki ski ki barem bakin trejanai ba Namar kaki guideline jaka 15 Finance Commission ki ang yangi penderekam ada di footpath ibadang tangsan Hajaru ang yamane jota kamut yang bercendur siapan sedang ke projek ladap siteng ke projek ban akan berput ke projek kaya sim kum kijing tersis pas ya bajut ki engineer jungi ki bandai license cik jaga bandai ladang imis dalang imbiang kata ka jota ru kan warna ke jungi akan berdai bagi sim ki bil Tega chuang kentu ya baru kentu ke ba yo ikini skim jong ke barem ru lesi ke masa yo ikini ke masa wan ru bakin ya telang mangi ke council kenya telang ke engineer chungi nama kene ka pisah ka bagi yo na ka sokar peneng kan melian oi ke melian oi ya kene ka 15 Finance Commission